June. Siyagmet ni Ama, Da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karubada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Siyak ti Manang June, siyagmet ni Ama, da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamit. Karubada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo, kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Met ngatan. Okay, naimbag nga pangaldaw tayo aming karuba. Of course, apo, may sama na po nagasat nga aldaw, tintay pa nagkakadwa. Last o, diti last o diti talong nga oras. Of course, diti lang po kasamitan nga radio station, the entire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamit. Correct. And of course, you're going to be with Manong June. And of course, your embalsamador and operator, John Mark Pastor. Para iti, apo nakadado nga pa-premyo tayo itatanga aldaw. Apo, we're so glad. One. Haan lang apo nga gig ti ado, haan lang nga pagtukaran, no di kat pati pa-premyo pa yang nga nagapo kadagiti na papateg, nga sponsor tayo, o akas sa tatay, parang ko dito dati duwa nga cellphone mi apo dito. Abalin nga bagay niya may sa ditan. Diyak amo no kaano ta nga ipa-premyo, o di na mo din lawag Gilan nga apo, taman, picture na. board member Fred V. Alili, actually iso natin ang taditoy. At Mas akano na ti question. makapailiw ti dikipad nga cellphone ka. Yan, Nga dikipad po, eh. hanla nga puro Ada touches screen na screen. dito. Oh, kunan from board member Fred V. Alili. Kunana. Nasmaya, dahil Sa din eh. Cherry Mobile. No, QNet it's not Mobile. Cherry Mobile, it's QNet. QNet Mobile. Yan. Okay, damdama tayo nga ipa-dawat Adi sumarsar na dito, GR siguro, Arnet. QRST. Waan QNet. QNet, Arnet, Snet, Tnet. Amo, adapi kasting nga namin bintas di dyan nagkapo di Ilocos. Sana? Bagnet. Bagnet! QNet ko na dito. Anyway, we are going to deal with this later on, Apo. So nga, stay tuned. Tanakat ado, iti papremyo tayo. Of course, as you can see at the back, ada pa iti may isa pa nan nga electric fan, Apo, para iti dadatlang nga sunata tayo iti last hour. Yes. Nagpintas di papugtuami. Medyo makarelate kayo. Aglalo no kanayon kay ti Santiago. And if you're familiar with the places, something like that. Oh, yes. Nalakay na nga mapugtuan, Apo, iti dadatlang nga sunata tayo. And of course, dapat iti gas stove and Electric kettle? electric kettle ta courtesy of LPGMA number 75 kada kita balbalotas yung kasi Yes. sa balit iti magkutoy ibang bangko ba sila yan kita man la sa Okay. balit Dati sa kanya ni. ata di kanya ati kanya ka okay kata natatili niya, bahon na medyo na ingpis ti boses ko tay Mm-mm. okay nga rod apo man pa iti agtung alitetan ni isong aguni-uni balong Jay. deta Ati mixer? Kuan. Ornosa man basit ikam ti kuan na ikam iti tongkal na something. Ito ilisita. Naba agunay. Ako nagtupay kang aguni. Talnakat ta. Lalaingam. Oh, ta, mayatan. Mayatan. Ngarod karo ba? Gur ka man. Ito man na very sweet ti kanta enta itata. Pampa good vibes ta. One of my favorite. Nga kinansyon ta idirabi sa Jai.
Barangay Malapat, Yes, Cordon nga. Isabela. Nga sinala ni Kapitan kanda iti barangay officials nga pirmi iti summit apo iti panagsalsala da nagubing ni apo Kapitan. Ayan, good afternoon kita kayo. Boses na paparaw. And of course iti nag-sponsor kata kami dirabi ni Kagawad Almira Tolentino. Ayan, thank you so much. Kumare, ayan, DJ pala isuna bangir nga probinsya itataket. Oh, ano pa na? Isang oras nga isuna tinagmulta, inmulta na tata. Ay, won. Hanga Napara na maka-attend banda? iti fiesta. Adan nagpakasardan sa DJ somewhere in Pangasinan kasi sa Oh. or La Union. Digla mo. Anyway, dating orta po ti sunata nga umuna nga banat iti 4 decade duo. Kaya alahan tayo iti nasam it nga is-isem. The grounded mo. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. And good afternoon, Kapsat Manang Maria Peters. Uy. Yeah, thank you for watching. And of course, ni Kapsat siya, agbibuyam ito suna, and the DJ suna tata Manila, mandarima together with her husband, June, ayan. And daughter. Charmel, ayan. See you soon. Yes, sandali na gawin ito yung Isabela na kita. Maganda na ganak, no gawid ta. Yata may busang ka man to English. Iso pa ya. Kasi nga talaga, you have to learn. Handlang nga ito Ilocano, Tagalog. Nadiket English. Nakatungtong Ilocano ko, mawatan na mo Jubeng. Mawatan naman. So, naglaing. awanti problema. So, makatungtong balata. Okay. Nasa mong bata na Englishan. Nadyalaan. Okay, tagiti nga rod, pangablaaw as early as this moment na po nakatadun tinag-text kada kami. Hi, Kuya June and JM, pabati nga ang baby ko ng happy 6 months na si Keanu Ivan Apo. Maawatan na nga tayo 6 months na mo. Man. Bilisan nyo lumaki anak, pati yung dalawa pang anak ko na si na laging nag-aaway. Napay nga. Bati, sina Ira at si Jay Kunana. Wala namang pangailay, hindi niligoy. Okay, dita nga Facebook anak ko. Wan, ko na nanay, ano ka sarap pa nagbasa dito, ana? Ilnos, C.A. Nylan. Apo, pa-shout.
Kuyang, ano naman, ayan. Iba nagsong naman, boss, ko na ni Bidyo Pagirigan. Pa-shoutout po ako from Chona Ancheta. Hello to Chona Ancheta. Ayan. Hello po watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Mula tisura na pang Saudi mo laang. Yeah. Okay, good PM Kuya June. Kana mag-great kuman. Ti advance happy birthday iti kapsat ko. Isu ni Myra Valdez tun bigat. April 29 dito iya Banwar. Kaya barugis kayo sis happy birthday. God bless you always and a good health. Lalabs ko. Lalabs ka ni Bunso. Greetings kami from Carol Tolentino iti Banwar. Kunana dito eh. Nakunada pa dito ha. Nagbuntog mga ag-switch. Kasla idin. Napay nga napunon. Napunon sa mo dito yan. Nakunada. Ano pa hello mga idol Karuba, June and Mac great command dito yan na buwan ni June Karabasa ulit. Kunana. Edson Naldo Barat Towe. Ate Leonida Nelly Liliaroli. Apros from Boy Satsati. Talaga ganda ito nga Boy Satsati ka madilat nga Agpaabag. Ronaldin Bernal kuna na. Napay nga slag pugtungutan. Banawag Norte kuna na nga dagos. Kanaman ni Azira Roshan dito ay nembanggal daw yo manan kan ading ay manong. Hello Karuba from Auntie Maria Peters. Hello Auntie, kamustan? Slata ka lang makita agbuya. Just been busy siguro. Idol Karuba kana ni Roland Bernal watching from Marawi. Kuna naman ni Rosendo Terrenal. And of course, special greetings to my Ninang Tessie Goliaba of Santa Maria, California. She's watching right now. Ayan, and dito ini kapsat nga siya pero awang pa dito yung Isabela di Pela Manila isuna. Ito numayon ton ti papan na dito. After pa beauty di jay. Ako na putot maanusan na nga dito Isabela tatani kapsat siya nagsalimuot. Kidi gito ko later ko na bang mabang na. 34 to 39 degrees. Apo dito ayan tayo. Kita mulugan. Tay ko nami tunggal rumor kayo agitugot kay tidanom apong mainom to keep safe talaga na nakadado apo ti high blood. Hi, idol ka naman ni JD Bolongaita. Yeah. Christine Mendoza, pa-shoutout po sa papa kong si Mauro Seriales. See you soon, papa. Lablab po kita. Agpupuya dito. Ano na ka na? Christina Mendoza. Hello, Christina Mendoza. Kasinsin. Ayan, apo. Kita aman lang tilubong aya. She's watching. Anyway, ato pa'y tagbubuya po nga kabagyan. Ita, Abagao, and Manila. Speaking of Bagao, di Kalman. Di Kalman, apo. Diyos ko, nagkansyon kami sa Jaya, Quezon. Barangay Alunan. And itinobyo kat nagapos di Bagao. Kiti nagkanta kami di Jay Simbaan. Nakita po, nagpasalamat ta padi. Kaya't kuman nga pagyamanan, dagiti bisita ta itatang, aking mansyon, at taga Bagao, Cagayan. Iti San Roque Paris Church, iti Bagao. Anyway, talaga kami nga tayo una ta. Na-appreciate ni Father, di pa nagkanta ta di Simbaan. Na pa nagbes di Kalman. Ay, madi anasango. Kung nakita iso na di umulog. Sikan, ngum nagtibay ni Padi, ha? So, na ba iti mga ibag, kasi siya marang mag-picture, dagitoy, nobyo, abay, so, ninang, kung naman ta na pa kasi nga. Ang amin kaya, da kanya, da amin nga panawan, iti Kalman. Iso nga, pirmi nga, inted namat, iti oras na. Naglawa di simbanda dyan, ha? Nagtakol. 5 hectares. Naglawan sa ulawan na dyan. Ayan, happy birthday game kin ni Rian Joyce Agtarap, iti Barangay Kabatuan. Yes, happy birthday, anak! Ayan, from your Ninong June and Ninong John Mark. Yes. Pare. Mabaya, pare. No, adala panahon ta, pangkamamot, tapangkamamot mang malong, di jay ka, Kabatuan. Banog mo, di gitino mo. Katitigalman ko namin, agase mo ta, duwang nga pagkantaan, ti may isang alaw, ti may pararamidim. Iti kinaatot invitation, ayan. Aha, nga rod na, may sabi nga sunata, ti paimi apo, katagitay manarimaan nga aditaruar nga upra, agitay kay, agitay agwil-wilding, dita balay, ni Sani kini Berhilio, lalaingin nyo ito agwin-nilding ita nga duwa. Sabi ko mga tawan, ti, maul-ula. So kaya, itibisin. Yes. Tapangal daw na. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katang pinaugodam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaklapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsaganaan.
Anmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakan. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angem ko maisarding mukuman, talakay mo aliplipuhutam. Ta iso ti nangaklon kaniyam, idi bardang isit kapailan. Hello, Michelle Omela, she's watching. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed, Mildred. Kunak no tay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi kapayla amarmarnek. Once again, ni kaanakan Michelle Omela is watching of Planas Ramon Isabela 3319 Philippines. Makita mo niya, kita di ba, Omela Michelle join. Nakita mo na. Mangarot pa yung ka nagsarita. Good afternoon, madam. Yes. Keep smiling. Ay maulawak no wanti kukwak. Bali mo lyrics mo. Ay Ang patpat na agurayak alin ka di ikandak. mayan na itong garot. Diretso. Adalagarot ken kandi kapayla amarmarnek. The fever mo election. Si kantay kabaknangan, Sino? ila adat pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pa ilang. Manang ko at dapay oras mo, at hanangin day tabiyag mo. Maan ano no nangisip ko dil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may sat lakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Okay, na siya po. Iti sunatan na po maulawak Mildred. Apo para Tapos na dapat version na nga pang politiko. One. And for those who are taking pictures outside, umabaling kayo umay apo. Ito yung Yes, Ken opo. mabaling kayo agi sponsor. Ito rin yung mga papremyo nga mabaling yung aramidan. Anyway, iyaban to ito yung natin nangabag the last week para iti pa program tayo. Iti dat lang nga. Sunata? To Dr. Emil, Yes, please Dr. come here Emil. inside and Dr. Emil, it's your turn. Please. Ala mo, dyan nga bakam nga electric fan. Of course, makita dito yung screen nagadogbibuya kanya please tayo. explain your side. Ayan, makatuyan. Ka-Emil. May katay na, Doc. Apo, taktakan sama. Doc, Come on. sino ti Doc dito You ay claim your prize. You, Doc. Doc. Emil. Dr. Emil. Nato, Doc. Nato, Doc. Nato, Doc. Alam na dyan, premium mo. Yeah, nandiyan eh, sir. Pagtugaw mismo ta interview ta mong pansin. ano. Okay. Sige, sige. Are you prepared for today's Today's interview? Yeah, of course. You to go. Yeah, to make tugaw, Ka-Emil. And And, you suot my headset. Let's make bagtit now. You asidag hair. Hello. Ayan, saan ka huling namalimos, Ka-Emil, dahil sa looks mo ngayon na nakasalamin? Can you tell us? Come on. Actually, I'm wearing shades to protect my eyes from the harmful ultraviolet rays. Aba, lagi jay lang kumakit. Ultraviolet. Violet, hanggang ka jingay color ti kilikili di jay, ultraviolet. Anyway, alauman balong mo di jay, nangabakan ng electric fan ijay nga di tali di jay. I-rewind di jay, Ka-Emil. Actually, hang electric, it's full rewind na i-rewind mo tunog sarding tayik i-rewind mo tumanin. Analog. Deposipos. And that is courtesy of course, our beloved running for Vice Mayor DJ Ramon, Ninong Danny Vizcara. Ayan, iso nga pagyaman naman basit, kakabsat. Thank you very much sa papremyo at sana mas marami pang ipamigay. Kasi maraming nangangailangan yun. Masyadong mainit.
Mag-modulate. What's modulate? Modulate, something like this. You speak like you. Modulate yung hindi masyadong late yun. Oo, yun. Medyo late yun. Modulate. Medyo late yung... on time siya, pero modulate lang ng Oo, konti. medyo modulate siya. Sige, thank you very much for this opportunity na makapagsalita sa radio. And to appear, ito siyempre. Ikadumang nga dito sa raming mo. Sarming. Ay, kanip sa raming. O, datan. Nakita tingin na taraki mo. Maliit ni mata Maliit ang ito mata. Maliit mata. Liit kita. Liit kita. Anyway, anya mo ti maibalakad mo kadagiti kahit na pumugto. Kasano nga makapugto iti nasayaat. As a winner. Dinggan yung analayang di kanta. Tapos amirisin nyo nga nalaing. Tada kitay kanta nga awan. Ada di gijay lyrics nga umot di jay title di kanta. Oh, like you did. Yan. Ano man di pinugto mo? It's about utang da jay. Tiwala. So nga panagtalek. Idim bagada nga kwa nga nanayunan. So, talik lang. Talik. Tiwala kasi tiwala. Trust. Very important. Anyway, mano paingatang porsyento kadagiti kagayi mo ti adati talak na king kaka-Emil. Yung hindi kayo mamuan. No, talik ti kinatino ti panagpanpanunot. Siguro awanin na po dami na. Okay. Anyway, actually, ang kami mo napukaw we are still here. So, ado kami nga agtalekeng ka iti kapasidad mo nga mangpukaw ti panuno. Ako kuyog tayo bibinal na no kati Facebook. Sige, thank you very much. Ayan. Anyway, thank you so much for joining. And of course, congratulations sa Dr. Emil. Ayan, DMD is una, Doctor of Mental Deficiency. Kita mo kami tanagan mo ni sir. Dr. Emil Castillo. Wala na Castillo. Ayan, so kadagiti dumdum nga kapo kada kami, apukat na makisali kay Lata Barbaring no si kayon, iti sumaron no apo nga makaawat, iti palaid nga di kuryente. Kataman, electric fan. Di saksak data nga solar data No san ka tajing ikas lang aji, daji sa ko ti motor ngay no agtartalag tetayo nga kastanay. And of course, good afternoon to Ma'am Eva. Adi talatamet nga full support kini ka Emil iti anyaman nga papanan na. Iso nga miti makinigim iti kwarta, iso nga mati makapag na ni ka Emil no awan ni bagaan na. Awan treasurer na. Ayan. Okay, just kidding. So nga iti oras karuba, it's 31 minutes past the hour of 12 and you're still with your Manong June and Jan Mark. Dito lang kasam itang radio station tintay Cagayan Valley 97.7 Street Radio, Santiago City. Nagsam Margarita. Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you, as you sit there by the window, I can see your pretty blue eyes shining like Cholito Lindo. Ay que lástima, mera, de vera Margarita, que llorando está. Ay que lástima, Eva, diba? De vera Margarita. Asawa ni Sir Emil Castillo. Ma'am Eva. Pa-shout out dito sa Rosalyn Lopez Residence, mga idol, kong pogi from our compare Zoilo Franco of San Mateo, Isabela Incorporated. Gonna get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachito. Master ni Kamil, nagitong Spanish, man. Wow. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres para decirme, chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see
Pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see Pretty Margarita crying over me. Apo awan tila sipsiputan ta katagita. Greetings ni nakatadudan. So pa ya. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida.